Hello, contestant number 7 floor. Madam, welcome ka. Judang hello khai ke. Lamin hello khai ke. Room hello khai le. Ki ka do ko me. Mon ping ke do. Room sai ko. Lapet. Ke do ki ka man thu ko chun ba. Lapet. Soi je. Aki ni le yo. Oh, bai lo. Ki do ka me ra do. Apan ang sta. Judang lapet. Thungking ra hi. Our carbisan itu orang aja. Lapet. Jok me ka do ba seri glo. Cardo. Dilimen lagi sabi paling jumpi. Kan plate bro. Dili ka jali ang ding lagi. Beb. Dili rong lagi lang stolong buero. Dili kan kamera style lagi. Hemo tay ka jara tu. Lapet mirki. Dili style lagi. Lahat sini. Kawan sini alam di bangke. Atau ni kau. Dua meter main cardo. Contestant number 7 for a love introduction. Next, contestant number 8. Cardong dong kamu ka. Francine deng thong kebrahini. Hawar harhini sonim sorong aje yalong. Nakacetong do na bang ru bang ti la pena prung sai po la pena prung sai pi. Amana peng ke to bang ru bang ti atung to na phan sitame. Nilihin pe nilihin kang sa makardong na pajaring lo cardong. Nilimen sami bharating tipi. Ni kan greener ke. Nilikai lang niliyaki mang lagi ito texter misen ken. Tani parla ka bang kisi nilikachiman kang tu. You can do it, Bongso. Nilisay kami ang hote claim nilidin ki hang ason. Mati nilikai ke claim verasay. Don't go jukangan gitu. Joro lo Carlo. Yeah, Bongso! Aprangsi pinong wiladag juteng kucing hotel na kacitong dundo anarada phan sitame nilihin bening kang sa makardom nagpajilo nilimen sa miring mining lengpi rong lagi nilitok lang ke Charlie ding lagi nilik lang ding si nilik Charlie to di kobla nili ardivan klembera sai lagi mirtar chen gitun kedang nili kailo ake manga sai lagi inut hek ser kipir kithaga bang khisi nili kacheman kang tung kanti nangli tumbe nili chipachinia lam theke lansi kang tolingo chorolo gardo
Pajero, contestant number 14 ang pagkusidami. Don Buton William Tunto, contestant number 12. Alang yellow contestant number 12. Kardong Dr. Makam. Ang din mo kaya prahini Harvard Carbiris so nim so arong aje. Srini rin for a bit. Doon na pan sa Canada dito sa focus sa bit. Ito pan sa may nilingin pen arong kimi zero. Nilingin sa may drone kilang lepi. Nili ka Charlie ang dek kita prahini. Lapen nili kaya lam Charlie po. Nili ruang ke Dr. Makam. Lapen nili di kaprega sai laki nili di ikan lapin nang kila dinding kihang sabi jet ke bae ringi rain korami kihai muduk nili hai puro lapin nili kai long ke mang laki sami wall long kihai jun lapuan si nili hien pen kiro di pachirlo kiro Thank you so much, contestant number 12, for allowing this introduction. Next, contestant number 13. Surya Kardom ng Pajarigla, Kardom. Nilimen Sami Risalin Teranpi. Niliran lagi wotad langsung. Lapen niliariwang kiklem masay lagi kikan kiluon lapen he masay kiklem. Lapen nilikay long akimang dam lagi inut mesen texter pang perlap texter bang pi. Tangti nang litumpen kacepat ang deng lapuan si kang tomponiklo. Surolo. Karpi. Suro Partido, contestant number 13 na pagkusidami. Contestant number 15. Alang yellow, Donado, contestant number 15. Kardom dong kamu kang. Prangsi man peng do. Isai pi kung sai po. Usar kisar. Ordeng zir. Atung ananta nini. Nilin pending kang sa makardom ng pasirilo kardom. Kardom. Sami rutin sanardi. Nilirang lake bothat lang so. Nili ka Charlie ang deng lake kebang deng. Nili arta lake ang country truck. Masay kiklem lake kitun kita ang ipirong tag. Football ke patu. Nili kaya mo ke nang lake nidu. Ser bangku bangsi. Torolo. Thank you so much. Contestant number 15. Next, contestant number 16. Alang yellow, contestant number 16. Chuita sweet cake
each and every person present here. My name is Deslain P. I studied in Dombasco Higher Secondary School, Sejong, and I'm currently class 10. My hobbies are dancing, singing, plus sleeping. And my aim in life is to become a successful lawyer. Thank you. Ravan pasang parang Bisoni sorong aja Hatara langsung aklaman Wang pedang Yay, the tamis nili la solam man ki lam boy nam tu detect it. Okay. Okay. Thank you. Ravan pasang parang Thank you so much. Let's continue number 2. Next, I would like to call upon contestant number 3, Miss Clarice Hansevi. Contestant number 3, Miss Clarice Hansevi. Non kachari bom a education ye mamen ke kuson lo. Ma'am, can you ask another question? No, we have to answer this. Ma'am, can you repeat the question again? Who is the present education EM in Kirby Anglong? I'm so sorry, ma'am. I don't know. Okay, thank you. चलो पढ़े ना समी मेरी सबसे प्रिय खान मुझसे तबे contestant number 3 उठा देने जो हम कौन हुई तो contestant number 4 समी Alisha Tisopi contestant number Lista. Ini natin langkar sa kantong laban ke. Tangli, zat KYF kalau lindeng simpot kecepatan. Akhirnya kepilih nanti kita bangga. Kanjima. Charula ma'am, nili pan lapusan jumis sen isilam tenan karjuponi pot. Nili la socha taiben ki thekon long lagi non ilitum la dak la so platform long jongsi chipate dun pen bor ilo pula tangte
la pena kang tu ya states long busta me ilitum chepati dun long ji la pena da nilino na chepati dun aki me thek long laki kadu ka be penta jirpi aki mi chitong long la pen jirpo aki mi chepachni long la la an si ni lam thek kang ton chura Chorola, contestant number 4. Sami Alisani. Uthan Nilihang Ponchonsu. Contestant number 5. Sami Rimbi Rongharpi. Contestant number 5. Sami Rimbi Rongharpi. Dona Tomalang Lihalo. Contestant number 5. Miss Rimbi Rongharpi. Hi, Rinki. hi miss So my question to you is, in the year 2019, who got Padma Shri Award from Kirby Anglong? miss can you say in Kirby 2019 nan kang Padma Shri anu ki Kirby Anglong pen kumatsi tulong. Age hai Chandra Singh Pro No, you are wrong. Chompong Terang. Thank you. Chorola, contestant number 5 Pakistani. Miss Rimbi Rongharpi. Captain number 2 Nilijang Ponchonsu. Contestant number 6. Miss Wang Chinati Mongpi. Along the dong nang kaya ramade jong si metang aja dai do bang ke chete kosan si babrang bumai lumara oe di jong si abrang jaban pete
Siya ing mai tu thek thek ma. Raja ke lang mi tu ing mai thek thek lo di. Guys, so naman kaya final round tanggal lo. Fashion show ke naman e kupiang ding punis chini pinah nasi nang lano patang momom ko deh. Arleng topi kan nang yo. Tidak tu lang lo. Arleng lo lah deh. Tadi gambar itu alang itu melok pining lawang sengkeng thongket rahini habar karbiresan surong aje along Miss Jet ke bayar kecepatan itu anak abang pihak gomlo Ano gusto ka pang-check naman? Kasi isang taaning di bubudi. Salah pang-check naman? Kumat sige magi chini ma. Chini na. Bangke. Gusto nga dala tu misang ribaw. Doon na porque RJ Kiminaya bang pihan kang wai ba para dala tu. Wala si biheke. Leku mada bang pi sige hai ba pininga sengkan ke. Nang itu minggu kami pamela ma. Kalau so contestant number sige long iko. Kuigla tata. Pang-check lanan. Ingling thongke rahini kar habar karbiresan surong aje. Miss Jet ke bayar. Bata ke thomanong itu ji. So, Dongka Mukam ke season present. Miss Jet ke bayar 2024 Dongka Mukam. Second runner up goes to contestant number 8. Bharati PP. Alang lihin lo. Second runner-up, Miss Jet KYF, Dongka Mukam 2024. Labang songi, kapag songi. Labang ke, itu kiri kamai progress molde. Alang masa labang songi usaha bantu. Bapen kini ka bangso Miss Jet ke bayar lo. Ini tu malong nak cerita pun. Mate donation nanti pidun lagi. Atur bamboo industry alang li 20,000 donation nanti pidun lo lase alang li fast me choro par pilo. Doon ito malangling hello. Miss Jet KYF, second runner-up. Nandiyan pa po na bang hilo? Ang alike, contestant number 8. Gusto na doon ito. Ang di siya sige di pwede dyan ipis na ako.
Swami Bharati Ing TV Pining Labangso Miss Zakava 2024 along second runner-up Kachipalong Bang Ki Lo Tante Dong Bang Ki Dong Kamukam guest is in present Miss Zakava 2024 First runner-up goes to Nang lima Mommy Dito hai. Contestant number. Okay, so first runner-up goes to Alir Sokruti, contestant number 1. Doon ito malang hello. Pinakasengan. First runner-up. JKYF 2024. Okay, jadi tu magat dongka tukang cases donolong amai po atyay sa distributor. Alang li pencil bang sonong ay pajobang po. Doon ito gusto lang. Sige, timenangki. Sige, tayo pes nang bau. Apuna chak chok pining mabangso tingdeng thongke ra hili hamar kar biru se sarong ajilong are jega chapati long apuna chak chok le mate first runner of anong e kachpolong ko na bangki aler so kopi Tante dong lali dono bangke. Hini ingding thong kya ba hini. Hamar kai bigi sunim sarong ajelo. Miss Jakava apuna chak ke choklin na ben arje ke ne nai la ben ke thek nai. Abang thi. Chini ko. So Miss Jakava 2024. The winner is The winner is... Kumara bang mo? The winner is Kunmili na nalima Kunmili. Miss Jakava 2024. The winner is contestant number 4, Alisa Tisote. Doon ito malang hello. Contestant number 4. Ingden kung kaya pa hindi hawal ka sa resorim so nong ajelo. Doon ka putang JKYF 2024 ningkang Raja Chapatilong kihaya pang higlo. Kasi ang di si Benita Repes na mo doon ito. Alang like, contestant number 4. Laban malang lipat crown matila so sir crown abang itu ma judge itu ma juma bon sami ngar milihan seti lang likan si kazir bon ko laban nasolong ilong iti ilong ng charabon jilate itu ma judge santi songaliti ronti laban itu ma judge santi rogen kopi laban tharet dewan haningki laban kerikam mailong amai pro kaya mongolbe laban awara mailong amai pro kaya ditutera alang litu mesti nong itu charabon ko sama tanggal itu Alani Lo Swami Alisa Tisopi pining labangso Miss Jakava evalo kajipai ko na bangki lo Gusto lang doon mali ito magsamri mo. Alang like hello pining kung kabukam-long. RJ Kiminay babang ping. Iglo. Dalam cek
Thank you.